Pozdrav svima, ljudi došli na novu epizodu koju ću snimati Skywars na Secraftu i hajde da počnemo. Evo nas, sad ćemo da uđemo u igru. I naša prva mapa je... I ladno sam morao, kao što sam pretpostavio. Nema veze, ali ćemo opet ući. Evo naša prva mapa je... Kosel. Kako mi pojma, ali nema veze. Ajde, evo tamo to. Neka 5, 4, 3, 2, 1, ajde. Ćemo se da uredimo. Evo ga jedan test isto. I dobro je da li ste oružje. I bobi strele. Mislim da neko će čak samo da radim. Da mogu da napravim kramp da iskopam ove. Gledamo da craftam. Ne veze, imamo iron sword. Koje ćemo tu. To idemo. Sad gledali smo da nismo zaberale. One like već tamo. Ne, nikad. I izgubili smo prvu partiju i mi se vidimo u novom Skywarsu. Evo nas ušli smo u novi Skywars. Počinjemo za... evo nas, uvijek smo krenuli. I to Iron Sekira. Ona ima jači damage nego Iron Diamond Sword. Evo ovako ću sve da rasporedim. Ja nisam se obukao. Tako. Imam chestplate isto. I sad ide ti. Onda pokupim ovaj chest. Perla, to, oklop. I onda se vratimo. Se obučemo. Evo nas full iron smo. Imamo i perlu. Čekaj ovdje da prokopamo, da upalim lavu. Da li ovdje mogu? Može. Čekaj da se pobiju. Ćemo nekog da skinemo odavde. I znamo da ga skinemo. Tamo. I opet ga nismo skinuli. Ne, sad on nas gađa. Ako ćemo da se regeneriramo. Nije valjda da s tim. Izgleda da jesu. Ali mi možemo i protiv tima. Trebaju nam strele. To strele. I goldenka. To.
Ovo osjećam da će biti baš dobra partija. Ajde. I ubili smo jednog. Idemo da... What? Nisam ladno držao šik. Pobjedili smo! To! Pobjeda! Prvi smo. Pobjedili smo u drugom Skywarsu. I mi se vidimo u novom Skywarsu. Pobjedili smo u drugoj rundi. Ne, opet padam. Onda su smo u novi Skywars. Koji se zove Playa. U prošloj rundi smo pobjedili. Možemo neki kit? Ne možemo. Ajde, za 2, 1, krećemo. I dobili smo mnogo dobre stvari. Ovo nam neće trebati. Iron sekira je baš jača od Diamond Sworda. I zato je dobro. I dobili smo bow. Evo ga, imamo ovdje jedan chest. I kakva je stvar. Klik, jaj. Uzeo je kit, Diamond Sword i plus ga je enchantao. I mi se vidimo u novoj rundi. I ona su non-Skywarsu koji se zove Ender. I dalje ne možemo nikakav kit da uzmemo. Da, ne možemo. Ne veze. Ajde, mi se vidimo kad počnemo. Evo nas. Počeli smo. Dobili smo shield. Drugi chest u kakve stvari. Tako ćemo. U goldenke. Kraćem i perla. Ovako. Samo ja da isključim auto jump. Ne, ovo tako. Tako sad je lakše. Sad nema auto jump. Mogu ću da skinem. Ne. I Rik je sam pao. Hoću da stavim shield tu. Tako. Ajde neko. Imam perlu, ne znam sad gdje da odem. Najprije ću goldenku ovako. Ne. Ajde, to. Ima lik ima da... Dvenčke! What? To. Hoćemo da jedemo. Lik je imao dvenčke. Tako. What? Kakva je ovo? Imamo dosta strela. A da pomam. Ta. Penje se do gore. A mi ćemo ga opet skinuti sačekati. Puf. Nema veze, mi imamo dvenčke. Ga. Ne, došao je. Jedinčku, ne. Nema veze. Vidimo se u zadnjem. Ovo je bila naša predzadnja runda i vidimo se u posljednjoj. Naš zadnji Skywars mapa je Jungle. Da. I ne moram nikakav kit. Zašto?
Ajde, kreni. Idem čambak. Ajmo. I dobre stvari. Fuck. Da, ovo je taj čas. Kupili. I dobili smo Iron Sekiru. Sad da se obučemo. Sekira tu, 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 tako. Mač nam neće trebati. Sad idemo da nema nikakav čest, nema veze. Samo što im to dobili perle. Eto. Shield nisam pokupio. Tako da se mu... ajde skinem na blika. I kakav pogodak. Ćemo da malo da skrijemo. Ja kao iza drveta. Ja te ne vidim. Fuck! What? Kako sam pao? Ne. I to je to ljudi od ovog klipa. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!